Doming, mabalin namin. Ne, adda awag ni Tatang. Hello, Tatang. Hello. Nakarupat kayon para into ng bigat. Ay saan pa eh? Saan samat ama sigurado no matuloy tayo no saan? Addan sa Bagyo na. Ay, awan dayta. Saan ngagtuloy ti Bagyo? Kastaya. Basta patuloyin tayo tagbiyahe, nakitulag ako ni Tilugan nga kilain tayo. Kung nakareserbahan tayo cottage tayo, kakaiso na libre, tagayong kutakin ko kay tidayari so. Sige nga Rod. Tay sagana kon dagiti rumbeng nga isagana. Kenbon gayam. Imbagak nga gisagana kay ti balon. Nga moray no sanain, tatipay iswa pakataktakam. Anyat kanan tayo nga ino jak agitugot iti. Kanan Tatang. Lumagas tayo ni tinaluto amakan. Sa may sado ti magatang amakan ni Jay. Umatang tayong tulatan iti mainom iti malapsan tayo paglakwan. Sige nga Rod. Makamu kayo. Wen. Sige masapa tayo. Awan dahi ta bagyo-bagyong ibagbagam. Sana matuloy. Sana nagtuloy. Bye. Bye, Tatang. Anyan ni Tatang. Naasamutan iti lang ay. Awan mo ti silibraran na a blowout no birthday. Mapan kami kano agbabanding ijay beach. Sa da kami kano alalaki laang. Sa balimot ti trip dagiti agtutulag abalaw. Mapanda kanumot agtor ijay Malaysia. Nausumutan ti tortor. Ado dagiti ammo ken gagayem apagaman lata makita ti pusda iti FB nga addadan iti sabali a pagilyan. Adumat ngaminan ti promo iti airlines. Ken adumat ti pagilyan asaanan anasken ti tourist visa ti agbanyaga. Basta nakapasport ken adda kwartana tayabang. Sa bali ba't a klase ti tayab daytoy? Ay kat tayab mat dayto yan. Itayab na kon ti suyaab. Anyala kit dinaya dagiti tao. Di dala makaururay mag. Asino man nun, dahil ta sana makaururay nga ibagbagam. Biskat nga agid taakan ta makainanakan. Anya kiti daydaya mo dumampay la dita cellphone mo. Dagiti man reklamador itinaldaw ang mapaspasama. Dayta man ti pakasikuramon. Makapasuron nga road. Anya nga ro ti maramidan no kasto nga roden ti sitwasyon. Mas nyo dagrimik ikan kung kuna dakidi. Kas kalag dadamon tumit ka dagita. Gagangay mo't daytan kat nga bagbaga dagiti tao. Pudno dayta ngem di dala makaururay. Unmat kit di ngem gagangay nga ron daytan iti tao kunak manay. Nang ron nakadagitay marigatan unayan iti panagbiagda. Pasuray ta. Katila mapapabasol ti daduma di tan no agbisinda. Adon tinagbalin asadot gapo iti ayuda. Naruam da kami na iti libre. Napanuy-nuyan da ko na ma. Dagijay launay daduma ang nagpurpis. Nga rod. Adon ti sadot nga ada nagbalin asadot gapo iti deta purpis-purpis.
Mangnamna madalat manabtuugan. Ay, awan lata, chairman. Saan na maibos ti problema iti barangay? Ay, talaga asa na may boss. Agsisipol pa'y kit di Unsa, agsisipol. Di pa'y nasulsulbar ti maysa at damanan sumarunaw. Kat kang runa na pare ko dagitay tao asumanao. Wain, gagangay san iti tao ti sumanao no agbisain. Agandar ti dila, kit dila mapapabasuldan. Ay wan, ada kasta tao. Sao asaw, imbis a panunutan na no anya ti solusyon ti problema da iti biyagda. No maminsan, gapo iti kinarigat ti biyag, ado ti mapanunot ti tao asan anasaya at pagbiyagan. At dapayan dagitay impostor nga aglako kadagiti no anyala ditan nga agas. Nang runa ita, tauson ti aglako iti online, ado dagitay manangalilaw. Ay, agpaiso da ita. Ado ti may lawlawan agumat gatang iti online. Ngamsan da ba ita madidigra? Iso ako na tayo langan. Gagangay ladagitan iti panagbiag. Uray sanak pala ama pa ni barangay outpost. Uray, ta kumplito madagi agjute a barangay tanod. Nay, apay nga umawag ni tanod Pag-ong. Hello, Pag-ong. Chip, amok ama kasi nga nga madangamin mang sapsapol ken ka babae. Babae? Wen, masikog mo, Chip. Anya? Uy, di ka man mangrabak tanod Pag-ong. Ay, agpeso din bagag, Chip. Padapay na dito'y outpost. Agdongdong sansi ka. Ay sos, no asino man day ta masikaw, ay awan bibiyang ko. Awan na si Kugak. Umay ka dito'y takasaom, urayan nakakanaw. Anya? Umay ka ngaminan, Chip. Agur-ura ito'y masikaw. Bye. Na, inidupnan. Naglukon day a barangay tanod. Ang asino mat nga taday a masikaw. Ay, pakawan. Awan lakit diti siniksikugak. Yak tupay na sikugan ni Rosa. At dakat sa balay ditan anasikugak. Ay sos, pakawan. Ay sos, kasano nga ta? Anya day tuyang? Mapahanak nga ta iji barangay outpost. Ayan ti ko nam amasikaw. Adda di taunag. Talaga amasikaw. Kwa. Chip. Timambor ti buksit na sika. Iso ako nakamasikaw. Alangan aboy ungladay jay. Ay. Nasayaat no buyong nalaang. Basta awan siniksikugak. Tanod Pag-ong. Ay, mga no si kamot ti nakasikaw. Ay, awan day ta. Jak tupay amo no kasano mo timang sikog. Anya? Kayat mo asawan, awan pa'y padas mo. Awan pa'y nga road. Iso never mat asak tinang sikog di ta Ay. Kwa. Kastoy laangan ti aramidam. Ibagam nga ipabigat nan no anyaman ti ibagana kanya. Apay, saan mo nga ayaban nga umyan ay balayaw? Ay, saan na? Salbag ka matanod Pag-ong. Basta di mo ibagbaga nga imayak ditoy. Ibagam ang nakaturog akon. Adi na kon nakontak manan. Sige, kasta nga rin ti bagak. Gamnay, paumyan ang diti outpost.
Wan, ipabigat nanti ibaga na kanyak no nyaman dayta. Mangpuyat kit day. Sige nga raw, Jay. Sige, agawid akon. Di mo ibagbaga nga imaya ka. Well, Ay, nyamot nga tatigagara day jay a babae. Tarabrabi iya sa pulon na. Ay na, sapay ko ma. Taboy ong nang agpay so jay dakkel abuksit na ako na ni tanod pag-ong. Salbag ti kastuyan. Awan mo ti amok ay, salbag talaga. Sa anak mo't anasiglat ken natarunay akas kasiglat ken kataer ni katugangak agusteng. Ay, sa payla kuma taboyong nalaang dayjay. Saan amasikog? nagsublin niya babae ngam saan mo't anak ka oray, Chairman. Napananan ngay. Ay masuro na ka makakatawa. Masikog sa sapulan na ni Dumeng. Mas daawak mo't nga raw, Chairman. Na. Napananan ngay. Nagawid nga tan na. Mabisina kunana ita pinisil na tiboy ong na. Aya, sigurado ka aboy-ong na rejay. Ang mga napanmut na mudpud dita istor dita bangir ti kalsada. Iwan nga taa. Jakmat nga minan siniputan no sa dino ti tinurong na. Ay, san na bale. Agsublinto nga ta. Awan mo't imbaga na agagara na aya. Ni mo't chip tanod dumeng ti dinamag na. Aywan, dinamag na kayo pa eh. Anya, ay, dinak man hiram-raman dita pag-ong. Dinamag na kayo pa, German. Bayamon. May duming latan, ti pasangam. Awagam, ti bagam nga umayin. Ang mga no agsubli yung masikog. Kay, no nga saan nga umayin ni Chief Duming, German. Oh. Ay, basta ibagam nga umay. Agungat ni chairman ko nam salbak. Ni chairman ti sapsapulon niyo, madam. Uwan. Sa anak nga awagan iti madam. Miss ganda ko namlata kanya ko. Ganda ti apelyidaw. Ay, thank you, Lord. Nailisyak iti sikog daytoy a babae. Apay akas lagkar kararag kamutan. Kwa. Thank you, Lord. Kunak. Anya jay kunam. Nagan mo. Ganda. Uwan. Day ganda ti first name ko. At dangamin sakit ko. Nadamag ko kabaulan ka ni Chairman Gusting ti agsantiguar. Anya. Ay, ne. Diyak mo amang ngagas gayam ni Chairman Chairman, amok pulis ti nang ibaga. Inagasan na kano di asawa na idi. Nagimbag di asawa na. Ay, katay, so akin unak padasak matiag pagas. Kasta gayam. Kunaklano tasikog mo ti problema. Kwa. Sorry Ay, anya ti sakit mo? Agulaw-ulawak. Kuti danagak. Bumbumsog mo ti buksit kon. Kunan ni apong ko abakot nga mga nagamudan na kat minulaan da itipakuan ti buksit ko. Anya? Ay, saan pa'y mata panagpapakwan ita? Sa bali nga taapakwan ti imula da napudno nagamudan ak. Ala. Ay, mabali na kasta. Saan amang ngagas ni Chairman? Nagasan namot ka no di asawan ti amok a pulis. Kan ura di anak da. Naagasan ka no ni Chairman Gusteng
Ah, Isungarod asap sa pulag. Ngam na yak matla maranaanan dito barangay office yaw. kwa, napanidya ilay. Anya nga tanong mapankulangan urayan iji balayda. Ayan ka diti balayda aya. Kwa, saanan, Miss Ganda? Dito ilatan barangay hall ti pangurayam. Amangan no adda aggubat no kwa. Anya nga aggubat. Amangan no adda basit aggubat no mapan kay di balayda. Urayam latan dito'y barangay hall. Balitok man ti taltalang gutangan da ti ablaga rin. Napudno man ti maipapan ka dagitoy. Amo ka sana basta mairwar dagita. Iti kaado dagiti kun neighbor nga opisyal. Ang mga no agpukaw akas laasok ngawan mo't pakakitaan. Nagsilimeng danto na numaala da ti bingay da. Ulamin. Anyan ayala ka. Facebook saman deta pakakumikumam ditan. Rinabilat ta na dayta tisang sangom. Umay kagat maturugan. Na, kundakla no nakaturog kan. Nairide pa kita yan. Yung pitay nagbaliki dakat awan ka pa'y matlagam iti abay ka o iso. Maturog ka lang ka din. Intun kan, tintuman lang mapagsarsaritaan tan. Di ba ako nakit din ang mga nonyaman dito pagpuypuyata mo. Ibaga mo dita katchat mo dita ta ituloy yung nabigatan dita asaritaan niyo. Anya katchat man ang tibagbagam. Dati vlogger, asursurutak ti isu na da itoy. Ano tibagbaga na may papan kadagit ti balito. Anya, balitok manay. Namurmuraya nakadi na oras gaputi dayta ngay bagbagam. Nan, kita akman dayta buybuyam. Tadi mo man atapon na sa balit ti buybuyak dito. Adoy, kita mo. Wan, nalawanan mamati akaw. Agpuyat ka lataritan. Sige ba lagay? Agsubli ka maturaw. Ay sus, nyakano. Nagwapo aklauna, di pa nagkita na. Dati amo na kat adaman na ilawan kanya ako. Ay sip-siputan dakman gaya man. Malagip ko lakat nga ro di babae amang sapsapol kanyak. Kuna ni duming agpaagas ka nukit. Di buyong na ti sakit na. Yoy, susapo delikado. Nimbag ta naliklikak pa ilang itay malam. Mangagasak ka no. Malagip ko nga di singkol nga inilot ko kat naunat di singkol na. Ay, nandiyak mo, di ilot ko tinakapaimbag wino. Talagamat, nagimbagan dahi asingkol. Nani. Nadaman umawagan. Ha? Ni suping. Wang ka di umayak maturugan, bakit? Ay salpak. Inak man lakaidaan. Sapay ko mata saanan nga agsubli day jay, tatang. Mas daawak kit day. Kasla masikog nga agpaisaw. Ang nagamudan ka numag. Di na ko na siyak tinanggamod. Kwa, san mat? No di ka takayo ka no ti makaagas kin kwa na. Nakadamdamagan nakit di amang ngagas ka. Pudnon samot ngamin nga da naagasan nyo iday. Day sa ti nanggapuan na anang sapul kada kayo. Anya? Katno, paspasarak mo't laday di pa nagagas ko. Naira na la siguro ang nagimbag, dagi nagasak kampay idi.
Anya, Unmut, naunat ya inilot-ilot ko asingkul. Ken, pinanawan mo tiyan anito day di ubing anaasingan kanu. ay, amangan no pudnumat ang makaagas kayo, tatang. Unay katapan na kairanrananan no duwadyay napaimbagyaw. Panunutan nyo anaimbag. Kenrik na nyo tabagiyaw. Amangan no gifted kayo mat adiyo amaw. Na, sa kagrungiet. Ay kwa, mayatanak laang tatang. Ay nagsaya atan no mangagas kayo gayam. Agyaman akunay. Nakituro gayam ti anak ko iti barangay outpusyo. Ha? Sino nga anak yaw, madam? Jay, basikog. Ay na, agyaman akta, nasapulan matla jay tinangdanak amang sapul kan kuana. Nagtalaw ngamin ta inungtag. Anya? Nikadimis ganda ti bagbaga, madam. Uwan, chairman. Kat agyaman akta, impalubos yung nga imyan dita barangay outpost yung nga uray nagpistaan tilamok iti nagpatnag. Imbagkit dita saan anadengge. Ang thank you latta. Pasensya kayo lakuman, tibasit paitulod ko pagsasangwan nyo. Pagyaman ko kada kayo. Kwa? Ay, iti anak ko, di umawawag. Hello, iha? Ay, umayakon. Ay, nay, pasensya kayon. Day tagaya man tay pagsasangwan yaw. Mapanakon kat nay. Aganaksan ni ganta. Itaray ko ija ospital. Yay! Duming! Sa nga bukal alit sunay tamayag dito yan. Tatang, saan tayo deserve ti mapagyamanan? Saan tayo mat at tinulungan ni Miss Ganda? Makapakonsensya. Ay, sos. Masikog di natagtaga-inap ka. Doming, mabali namin. Naku, bigbika. Adda nagtutungtong ti tasangot istor ni Banay. Nekot, dagitay matong iter sa kontrabida iti barangay dakitan. Sa anak pa edumanon. Agtungagak man kiti. Ado ti palimod, dagita nga opisyal ti barangay. Na, di akang diag sa asao. Nagalas ko ti pagbaganan. Ay, tagkunamati ka sa agang. Talaga mat, sa orda kita. Na, Bagbagi dalat pampanunutan dano, ayuda ti saritaan. sumanauman ako na akong day nga akang. Payman, agbalinak nga apiran, kastoy lang kat. Si kamot gayam man ang supay. Ay, anya di ibagbaga makang. Ay, nangagmugayam di imbagbaga. At pakatawak man lang dito. Aya, agpakpakatawa ka kunam. Kano nagdagas mo di nangag ko nga ibagbagam. Di ka manakang. Made, tikas nga ramid mao. Di ka nga agong tagpaiso dagi di imbagbagak. Saan aya kakadwa? Ay, kwa. Ay, hata. Lain ka mga nagsawa ka. Ay, lain ka nga. Nagtured ka nagsasaw akang. Sapay awan pa'y respeto. Ay, sa anak amabutang amangiyeb kas, iti ada iti panunot ko. Taiso ti pudnaw. Ada ebidensyam kadag iti ibagbagam. Saan anas kan ti ebidensya? Umdasan ti makita. Ada ka din nakita malaban. Nay, karkaritan naksa. Sorry.
Nalipatak meten nga asawa na ka ni Chairman Gusting a kapitan manan. Tanagikat met jay manugang niyo nga iso ti inyendorso na a pinangabak idi barangay eleksyon. Bukudandan ti turay. Aniyan dayta nga ibagbagam. Sumardeng ka man akang. Baka pa high blood ka na. Ay, saan kami abumdeng kinila kay ko amang ibaga iti kayat may nga ibaga. Nga, awan pulos siritang iwat mo nga gisawang iti makasugkaan. Talaga nga awan sarag tingiwat ang mangyes ngaw kadagiti mati amakit kita. Tapod no launay ti ibagbaga dagiti kabaranggayan ang nagasawaan miken lakay ko ti imitip nga oposisyon. Na, hoston! Aglablabos ka na kag... Aging gaita ang nakakondisyon akong nga agsurat. Saan lata mapunas iti panunot ko ti baga ni katugangak asuping. Anangeg na asasawan dayjay nga akang anakay gapuan ti panagsubang dayjay sango ti istor ni Banay. Talaga nga adda bastos dayjay. Nagpadpadaan dan iti asawa na. Kumplot da nga agasawa. Kaslada agos a may sa titurong na. Madia. Agsuya abakmet at dinaorasan. Ay, partaan man titurog dayto yan. Ay, mayat matkit day. Bareng maiwaksikon ti imbagbaga dayjay nga akang. No apay kitding apiktado ak launay. Kitjak met mismo anangag dagiti imbaga ni nanang nga imbagbaga na. Sa may isa, barangay tipta no dakmet laangan. Iswa kasayaatan no iturog ko laangan. At turog ak man laangan. Ay, prangka pa'y nagsasao da dya babae, gustay. Nga sino ti bagbagam a babae aya? Liban akang, saan na mapunas iti panunot ko dagiti bagbaga na iti sangot istor da Banay. Dayjay nga akang? Kito napagklan naman na nauday jay? Saan kaya man nagbutos iti eleksyon? Uray, asawa na alakay. Sigod asan ngagbutbutos dagi jay. Sanda asigod at taga ditoy. Rigat na, di damot nga rod agawi di jay sigod nga ilida tagbutos day jay. Winwag transfer da kuma ditoy. Di ko namkit de, amang ano talaga asanda ngagbutbutos. Dalamin titan awang kanot bilib da. Ure asino ti mabutbutosan ta sa lawasa wag kano. Nagiti agkamkampanya. Ay, nakaad-ado man nga tan asao-sao dita. Una, gusto ka. Makapasurun day di ataaw. Puno day ta. Hangem awan no paapik to kami iti ibagbaga dagiti kontrabida maabak kami. Ngembay aman tamang panunutak iti pang supalpal ko iti dadyang oposisyon. Ta, anya mo teramida. Mang panunutak nga road.
Chairman. Pinaayabandak ka, no? Imbag, temay kan. Kunak no di ka umay. Ini kadwam pa iti asawam. Lama pang kamatagpasya iti ka sa Jerma. Ay, nagpaseksi akmat pasit, ah. Naseksiksi man day ta adasadsadot na tesorera. Ah, Ay, ni manang akang mat. Siyempre, ayusik latamot at ibagi. Tadikat ko na dagiti kabaranggayan, alus siya nga kabarangay treasurer. gusto, jembaga, makang. Aya? Ang sangkakita niya. Ah, Anya? anya ti sang kakita. Ti ebidensya nga adulakit di ti makurkurakot yo. Talaga mo't gayam nga 1 pulos respeto miti pada matao ayakang. Nay, Chairman, isakit yo launa ito'y sekretaryayaw. Ana, makasair kamot nga agsao manang akang. Makainsultukan. Ay, Napaiswan kayo, aniya. sobrakan. Ah. Imbis ka tadamagam tigapunan, no apay apinayaman ka. Day takit ti mangin insulton der aramedam. Ibagbagak lang tagpaiso, Chairman. Na, No napintas man tibado, saan ko akinurakot, inggatang ko, no di kat nagbanuga. sumartinggan. Katsikabat nga asawa na, kas kamot lang ni patakder ng estatwa ditan. Di mo manawa ti asawam. Ada tultulang ti asawak. Ah. Iso at di nakangata nangag. Alang aminan. Ibagayo na anyat ng paayaban nyo kanyak. Day ta kinalaing mo amang insulto tinang payabaking ka. Kansan ako na mas daaw. No apay nga datultulang ako nam ti asawam. Laklakayan mo't ngaminan. Mas dawak aglalakay ka. Ngam tinang payabaking ka, di mo ka di maikat day ta kinalaing mo nga agsaw ha. Ay, awan makaidiktar iti aramidag. Uray asino, malakse di ti asawak. Anya? Puno ti kudana, Chairman. Na, Dak maanawa dai ko sa inakmat no daytay markaturog kamay. anya? Iso nga ibagayon. Nuan niya pa iti ibagayo kin bakot ko. Taagawid kamay. Na, Ituloy mi nga menti aga pa ijay balay may. ha? Agap apa kami ngamin. Iso nga agawid kami, ta ituloy min ti agapay, jay balay may. No kasta nga ro dagawid kayo pailaan, ting kaituloy tagapa. Ala, awid! Bastos kayo abo marangay. Ala, agawid kayo kanon, kuna ni Chairman. Agawid kayon! Baliwan kayo to akasarita! Makaplingan ni Chairman. Agawid tan akang. Ay, pasensya ka, tesorera. Di nagpay kasasao ni bakit kaon. Gapaw iti nalaos abisinan. Saan kami anang rabi Sa ita. Saan kami man amamigatan. Isu nga imaya kun anak kasapsapa. Anya? Umay ko laeng damagan. Ada kwa. Anya dayjay. Ibagam kumaadagos. Umay ko la damagan adan niniwan dagiti ayuda iti napalabas a bagyaw. Ayuda, ti kayat yung asawan. Kwa, kastang araw, ada ka din tay 10,000 pesos nga ayuda. Ay sos. Adamo aya kastang ayuda. Saan kumatila ibagbagayo Nakangkangagan nyo mo, ititiday ta. Kasta, awan. Awan mo ta talaga, ti kastang ayuda. Iso day to yan, tay ibagbagak. Nagnginginan tumot ngamin amin agagatangan. Nangay day kare 20 pesos ti may sa kilo abagas. Ha? Di mo ti sa asawa mo. Ayan ti ibagbagada ide
20 pesos ti sangap kilo a bagas. Di kay agunget Kasta dakit di Wanaw! Kinurakot yawn. Ala, anya day tangay bagbagayon? Ay ngamin ni chairman. Naglamang ka na Ay pangaasim Ikagiskandalo dito opisina ti barangay. Ibagam kini chairman nga irwaryaw dagiti ayuda tapno saan kamen asumanaaw. O sige. Maamuan amin da chairman dagita ken dagiti kagawad ti daw-dawaten nyo. Urayam, paayabanda ka ito. Talaga, gaguray kami. Ngam agmalamlaang nubigat. Sige! Halbang! Ay, aglablabos day giant Ay na po, makapahay blood. Nagsausaukit din. Hanggang din na mo, na i-record ko amin iti cellphone ko dagitim pagpagana. Aglablabasan day jeng agasawa no kasta, chairman. Berngasan tayo sanida iti Mr. ken Mrs. Ayuda. Nagsubli ka no gaya maji barangay hall daya Tilanaw. Ket tagsapsapol iti ayuda. Anya? Aging gayta, at dapaylan nakanganga agur uray iti manapto og nga ayuda. Dagijay nga raw nga gasawa. Ang dipindi no adamat sumangpet nga ayuda. Hay, apo, makapakatawa, makapaluksaw. Agasim, si sasango akpay idi diniridirit sana kit din nga imbaka kinit tesorera, akinurakot na tinggatang na itinapinta sa bado na. Anya? Ay sos, sobra matdaytan chairman. Ay talaga. San mo pa yan nakasangsango da gaya nga gasawa kay? Iso kahit kuman asika ti makasango da. Ang mga no si kakit di mo ti kabainda. Ni matlaakang ti mangibabay ni ti bagbagidan. Kunang matlan pulos nga awan yapuydan. Ay, hagpay suday ta. Anya ngay kanuday jay. Umayag sapol iti ayuda sakit sumanao. Pudno matkit de nga ado politiko ti nagkarkare. Ay napong, saan dakit day makaaw-awat, day ta tinalawag. Ayuda, iti pagkitkitaan da kadatayon, anyaki din. Ay, agis tambayak man pa'y dito'y barangay office. Barang mauray ko ida. Siyak man ti sumango kadakwada. Ammo manang akang, naatap ti grasya kadagitoy nangiwat launay a tao ta makigtot. Di nakpilosopuan, Domeng. Anya day ta ibagbagam makigtot ti grasya. Kwa, sana pa ng pilosopo daytoy. Kita man ti langayo ken mangtilano nga asawam. Nakasalsalun at kayo. Nagasat kayo paykit day ta saan kayo COVID. Amuyumat nga ado tinatay iti COVID. Ado tinadidigra. Nagsisingpetan dagitay loko-loko nakalasat iti COVID. Ne, anya ti connection day ta iti ibagbagak. Nagaw-awat kayo iti ayuda ide. Diyo ka di pagyamanan dagijay? Ulitag, nagsalun at kayo ken lakay mo. Saan nyo ka di akabalan ti manggad tapno ada pagbyagyaw? Ay, imbis nga agur-uray kayo iti manabtuaw. Ha? Awan ti grasya ang manabtuog latan nga agpisaw. Manabtuog nga uray di kay agtrabaho. Napaglan kayo asadot manang akang. Nagsakit matan na itaasaom? Ang pudno dagiti imbagak. Saan ka day? Ay,
Naplang laki din ni Akang kadagitimbaga ni Domeng. Apay, anyat imbagbaga na aya. Pinapainayadan na kano. Agkalintikan kanulat. Ngam idiaga ngay, san kanumeten ngagsaw. Kasta. Ay wen, aging ga nagalaludo yan nagawid. Dandanisan kanupay amang di panagpakadanan iditimakder itinagtugawan na. Ala, sapay kumatag sardengdan. Kuma, makaringreng dagijayin. Para senior citizen, ti maiwaras ita, kakabsat. Mga no, adaman umay mangreng-reng-reng, asaan asenyoran. Di ba, Chairman? Kinunamon, tesorera. Umay nagpadlaw dagita nga gasawa. Na. Aywan. Barang adamat bingay min ken lakay ko. Ay, agiwarwaras kayo gaya man iti alkohol kas ka na. Wan, kas makita yo may. Apag isaw tawan alkohol men, ang makabingayak matngatan. Chairman, sinurot ko ni bakit ka. Tapno sigurado nga adamat mabingay may uri alkohol laan. Manangakan, aday bagak kada kayo. Ha? Anya dayta? Ala, makamukan ka na kita imay asa na senyor kagawad Domeng. Kunak dumait, adda manen dagiti binir nga sa miti Mr. and Mrs. Ayuda. Umay daag report, Chairman. Inbaon ko ida ijay ayan ni Mayor Idikalman. Aya. Ada kami, Domeng. Chairman. Aday bagayo? Ala, saan kami ngagbayag, Chairman? Nagudong kami ngamin. Di magas kami lang agyaman. Wen, thank you. Nakaala kami iti ayuda iti opisina ni Mayor. Secret ka now. Ibagami lata ka na kayo nang runakan ka chip na no Domeng. Tasikatin nang ibaon ka na kami ijay. Adabilin. Saan mila kanon asasaritaan ta? Exclusive kami kanaw. Agasem, special kami ijay ayan ni Apo Mayor. Da kami lati naikan iti ayuda. Well, Chairman, di kay nga tamamatay. Exclusive kami kano at talaga. Tada kami lati inikanda. Secret ka now. Iso thank you manan, Domeng. Anyan, naggasat dan. Ay. Anya day jaya na tagtagainop kaun. Mr. and Mrs. Ayuda. Doming, mabalin namin. Addamanan na tayo senior citizen. Agsasarunon amatay dagiti lalakay kas kadababakat dito'y nagpugsutan. May ibusdan. Sa bagay, oras matan amatay ni Ama Kudapo. Tamalaksid ang masaksakitan. Nalabasan awalo-pulo titawan na. Imawag ni Katuga nga kagusting. Mapan kami kano ijay natayan intun malpas ti pangal daw.
Di na kayat ti mapan ita, tamasakbayan ka no ti panangan. Amangan no, yawis da ka no ti pangal daw. Di na kayat ti makipangal daw. Oray sakmat. Tsakla ugali ti makipangpangan iti lamayan. Iridap ko pa'y. Oray, tanakasit ti alarm clock iti alas 2. Ay. Gusteng, napanen, nataymutan ni kakakudda po. Nabalon ni kakang batnuang. Hey, Wayne. Nataymot lang jaw awir na alakay na. Anja, nataymot laangan ko na. Ni, Ah? apay akas tati ko na. Wayne, ata na bayag nga umapapal no adamatay. Siya kla kumanti matay, wino natay. Sang kakunana no kasta nga damatay. Ita ison tinatay. Napatganan ti daw-dawat na. Un nga paisuan niya. Napatgan meten ti ikarkararag ni kakabatnuang. Nga umun-una kumahan ni kakakudda po amatay. Nga maguray ka man. Masigurado da ka de, anatayan. Iba katang rod anatayan no saan da masigurado. Si kamot. Muna, nanabayagan na kahit na timatay, ngam di mo't lamatayon. Agim papatay pa'y no daduman. Wan, tati nga minrason na kano, kat no apay nga agin papatay, bareng no ilayon nanti matay. Nga makariing kano matlalta. Nga ta, ngam kamaudyanan na natay mutlangan. Damanen may masayag ijay Noter's funeral homes. Tawag sa balya punerarya dito ilit tayaw. No, ipanda ija punerarya. Dakalmat di balay da. Ayun mo't kitiya. Alakit, oray sa dino at ipakay masayagan na. Ta tinapatag, natayan. Makaginawan dagiti aga-apa kan agpipin na to doon nga anak. Ang mga aywan kinkwana. Ay makaturturog akon sa. Ay, katurturog kan sa kagpaisaw. Ay, saan? Nilawaan ko lang nagsuyab gayam. Hindi ka man gusting. Awan lat dumo, medyo manugang mau. Sa bagay, sana ka mas daawan. Pasado alas 12 ititingat aldaw. Panagiila, dagitay man naturog ititingat aldaw. San nga aming agsuyab? Kit magaturturog si kamot. Ni, awan mo't kitit question ko dit ha? Ang sikitay nakagindasarin tamangal daw tan. Sumarunukan. Madamdamakan to na maturog. Yun. Sanak ba't na makaturturog ngagpaisaw? Apay nga mina nagsuyabak. Madia. Naakaran nagsamot di dumeng. Condolence, kakabatnuang. Makipaglik na kami, kaka. Ay, agyaman na ka, tanda kayo nga gasawa, man gusteng kagsupay. Ay, iyaman pa'y apaw,
Tahumay kayo makiandigay ka na kami alatayan. Wan, kakang. Makadungdung awak banlaunay, Chairman. Sa anak amamait, nga uray anda magibaga, karuprupa, tay makaan anak abakas, nila kay ugaw. Nuyugaog ko dugaw ka. Kakang. Ay, bakit? Ay, Gadano susapoy. Ubay ang lain ba yan? Ay, apo, ay, naganas ti agdungaw kaka. Mabang-ara nakmanlaunay. Nukas to'y nga da kayo makipag-rek na. Nang runanaw, makipagdungaw kayo matkuma. Yay. Asahuak adinungdungo kan inay ayat ko aya. Dungawan kalata. Uray no linayat layatan nakidi kakaskasarta. Uray pa ino nagbabae ka. Dungawan kalata ita natay kanaya. Imbad ka tasikati imun o na anaunat kuda po asawa kaya. Mapadasak mo't itanti ang solop light. Glalaw ka di dungdungaw na gusto. Palugudan, di mo singsingain. Gagangay na. Nay, kita umun kuda paw. Adan nagitay kamang ti asosyasyon nagitay balaw. Umahida kun alukuyan. Makimembro iti asosyasyon na. Lakay ko aya. Niyan. Nagnginamot lagat ni Dungaw yan. Ikay matla maluyanan. Makipagdungaw kayo batan Ay, nasaya at launay, kakabsat ko as senyores. Dada kayo latamot ang makipaganandi nga iti bangkay ni kabsat tayo ako dapo. Tanay, kaano laang mati ipapatay dahil di kakailaw. Kasi marunong iti dadi kakang inday abakit na. Ita, si marunon ni kakakunda po. Ay, one mate supeng. Kaasimat ni kakang batnwa nga nabalaw. No awan man lat kadindin nung auna. Amang bantay kinlakay na. Ay, pudno day ta. Pudno day ta. Ay, huwagin kakabsat. Kat agsisinaranay tayo Kasta tirumbang kada tayo babakit kinlalakayan. Ay, kasano day ta supay? Da tayo asenyor ti ad-adda makilamay. Ay, katanya nga ron ngay, Asino nga raw tinamnamaan tayo asabalay. Namnamaan nyo ka di nga umaymot dito'y dagdag tutubo ang makipugpuyat. Ay na, kasmalatay ko nada. Give and take dayta kada tayo. So alamayan tayo dayta kapada tayo senior nga imunan anang ipulang itibiyag na. Ay, ang amnay, lalakay kan babakit tayawn. Kasanaw, no iti panagpuyat tayo nga aglamay kat no sumaruno tayo matan amatay. Ay, anya nga rod nga inukasta. Saan mo't nga ta? Ang amuray nukasta. Ay, awan mo't danag tayo. Anda mo't nagtikakabagyan tayo.
Isudan to na ati makipagreklamot ka dagiti mo di amatay. Akapada tayo senyor. Aw, nanggagyaw, ti ko na ni Marisupay. Panunutan tayo dayta kapada senyores. Abangan ko, ada kayat mo nga ibilin kini Kudapaw, kumpadre Baldaws. Barang agkita danto kini kumadre ansa nga bakit mau. Unan niya, barang no saan nga ijay impyerno ti pakaiturungan ti kararwan ni Kudapaw. Kaya nga ron ti pagduado akta, babaero mo't anapaglan ni Kudapaw. Abangan no, impyerno nga agpaiso ti pakaipanan ti kararwan na. Nilakay kon, kumpadre. Nagkuykuyog kayon sapay, hindi napan atawan, napan nagbabae. Di mo pigsaan, kumadray. Kababain kini kumpadre Kudapaw. Ay, sa bagay, tuling ni Kudapaw, ganatay matan. Uray agbilinak, di namit lamang ngag. Uray ton rabi hindi pa nagsublita lamayan bakit? Uray makipagpuyatan tumay. Ay, anyan aya. Malagip ko lakit nga ron, hindi natay day di burton. Anyat malagip mau. Nagpaot ang nalamayan. At igapuna, kat bareng kanulaeng, no umado ti abuloy. Wen. Ngam sa bali ti malagip ko, hindi nakamasayag na di kakaburton. Oh. Adda idi dagitay mamati iti pau-pau 8 kadagiti matay. Ket nagsipaw it dakit din iti dila kumporme dan sapay martilyo. Ayun nga paisaw. Ay apuwan. Makaisamak edi tinanawak ti lungon ka. Dakit din nakita ka pangis agwantes, bonete, kan adapay kas lasupot ti pagmamaan edi. Pagmamaan kano day dila kay iggo day jay. Aya. Impaw it ni kakang kig abagad na. Apo unay kat nagpaiso. Unay kat nagpaiso na aya dagiti kapada asin yaw. Pagkakabawan dan sapay kit din dagiti kakadwa matmatay takas jay mutay. Hehe. Itangata. At tangata mo't agpaw it kani kakakuddapaw. Ay woy. Ang mga nuwad damot agpawit. Ang mga nuwad damot ipawit mo bakit? Awan kanyak dito. Sa anak man lang mamati dita. Kalukwan kong kunak. Anya nga ron ngay. Kat pamati. Kat nakaugal yan nga ron mo't dagiti nagkauna at tao. Pamati uno aramid la dagiti nagkauna kakabagyan daytan. Kunam kat adapay nagipawit iti kwartaan na bukal asag sa sangaribaw. Di mo nakita day di aya. Ay kuray ka. Kwartan sangagpaiso day di nakaselopen. Wait. Impawit kano ni bakit karadap a pensyonada para iti day di lakay sagoy alakay na. Wan kat ado iti tasayang gusang nga amangan numapukaw day jay. Anya nga tangagpaiso tinapasamak iti day di akwarta. Saan nga tangay nalati anak day di kakaburtang? Amok pa yun. Amo tayo mat, naitabo ng jay bangkay akaraman dagi jay pau-8 kat maisurot tumuten dagi jay amabulok sana ya. Mat, ta imposible mat, abit-bitin to ti kararwa dyan na tayo nagpau-itan dagi jay apau-8. Makamulita mat kit din Taado nga rod mat ti sana mamati iti day taakita ti pau-8. Ay, day ta nga rod kat. Ay, makaawit nga tangamin aya di bangkay.
Ken maosar nga taaya dagiti ipaupahuit da. Kunada nga orin no sanda na maosar ta kararuada ket nga rudan. Ngem at least akat makita dagiti na ipauit a para kadakwada. Nagadulakit nga mo dagiti kapada a senyor. Pagkakabawan tan sabon nga agpaisog dagiti monuna anatay. Senyor da nga rudan. Ay, Senyor tayon. Siyempre, ado ti kayat tayo nga ramidan kabayatan na si bibiyag tayo pay. Ama balin, apagkakatawaan langan dagiti ay pilusupaw. Ay, talaga ang pagkakatawaan dagitan a. Iwan gayam, kaano nga tatitabon ni kakangkod da pa. Urahin da kano pa'y asumangpet ya kakaisuna nga anak da. Isunto kano ti mangibagan no kaanaw. Jerman, inton bigat ka nun ti pumpon kunani inabatnuang. Aya, nakasangpot samot nga mina, hindi kakaisuna nga anak da. Un ka now. Napaot mo't basit ti lamay Makakatawag iti nakitak. Nyaman ang tinakitam. Ni inabatnuang Adda yung kabil na iti unag tilungon. Kasa sa una ti bangkay ni ama kuddapaw, kabayatan nga day siksik na iti barong jay bangkay. Adin pabalon na. Ay, unsa? Pabalon sa ngagpay suday jay. Ikatang buntaw iti saramsambaw, iti panagdalyasat mo, lakay. Kunanakit din. Ay, kayang-kayang, Mike. Kabala mo na tuladan. Ay, hindi katawak mo din. Di mo bigsaan. Ang mga no, pakababalawam, numamuan da kat katawam, da dya nakita kin nangig mo. Day tangarod. Sakit, jak nalapdan ti nagisum-isum anang kita-kita iti dayjay dayabay iti bangkay ni ama kudda po iti lungon. Nyamanan data? Adda impaigpildakin kwa na nakasupot. Iso nalagip ko kalakit nga rod iti nakamasayag mat iti apong ko alakay. No anyala idin ti impisok-pisok da iti lungon na. Sakbay nga impisok da iti tanam na. Kasta talaga. Kit di tayo riba nga dilawin wino pagkakatawaan da ita si kami. Unmat kit di Saan lang amin maliklikan ti panakaray aw no daduma. Nahayawan. Naipuspon ti tabon ni kakakudda po. Nadamot ngamin abig-abig da. Un nga rod, tikit di makunak, Mustang. Pagraray awan manan, dagitay piluso po, ti ipapatay ni kakangkudda po. Na? Sapay pagkakawawan, sapay kit di mo itong dagiti agkaabaw. Ay, wun. Dagiti lang arudan agkabaw. Di damot pumanaw iji abay ti lungunan. Marigatan dagiti mang sipsipot kadakwada, nga agay aywan kadakwada. Aywan, pudno anarigat ti agaywan iti agkabaw. Nagamamok, nga oren agkabawan, dagiti babakat, kan lalakay ita. Adulat ta dagiti agan-anos mutpiman na mga aywan. Kasano, sayang mutpiman jay sangagasot, aribo api, susagunggunada, unugunggunada agbiag aging kat sangagasot. Tawang, san kidain? Hun mo ta. Day tatiga po na. Day tati makagapon no apay nga adu dagitay mangikarkararag. Asan kumapay amat matay ket umabot. Diag kabaw nga amawin no inada iti edad asa nga gaso tatawain. Wan. Uray, dito'y tayo latan ayan tiri daw tatang. Nalawag, makita tayo ti asino man nga umasidag iti lungon. Uy, agsipot ka tani.
Anda nakasupot a kwarta. Na ipaigpil iti bangkay ni kakang Kudapo. Nay, kitaan nyo di umasidag a babae. Tay sa putot iti ruwar ni ama Kudapo dayta. Agtaltalang kyaw mat. Gwen, ti kasangsangput iti malem. Imbilin ni kakang Batnuang asiputan nyo. Un nga raw. Nay. Lokatan na matan jay lungon. Addan sa alaan na. Asit kam doming. Ni inabat nuang jay umasidag kinkwanan. Sige, mapanak iti likodan da. Kagura kat ni inabat nuang day taasyuman na. Sige. Panawan naklatan dito. Ay, amo kunti gagara day ta babae. Jay lakit din na ipaigpil iti bangkay ti alaan na kuma. Ay, di ka makibiyang dito'y, Borsia. Pumalaw ka! Panaw! Inabat nuang. Duming, agtatakaw dito'y a babae. Isa bantayan niyaw. Aya, ang di mo tagsasao. Di mo mauray nga agsaw dayta. Tatulang lang arudan. Di pa'y makasaw itilimpyaw. Dagita mata natin nakamulagat. Ina, itod-todo na di adda iti lungon. Ay, lukatam dayta lungaw, Duming. Alaam dayta nakasubre anay paigpil kinitatam ako dapaw. Kit iawat mo kaniyak. Kwartan samat dayta nakasupaw. Wan, kit apag isaw ta solo play takaw. At agastusag nga agpasyar, apaman amay tabaw ni dapaw. Solo flight ka nun. Pauit ka no. Ay. Natagtaga ihinap kumutan jay natay a senior citizen. Doming, mabali namin. Ay na, delikadon sa manan Kosting. Abangan no, adaman na nabuluyan tayo. Apay madan. Adaman matmatay. Tara sino? Ni si mga asawa ni Simpo. Intaray da kano di ospital itay parbangon. Apay. Ang iti sakit na aya. Si mayatan matidimiting ti senyor. Un nga rod. Bigla-bigla man na nagsakit. Dahita nga rod kat. Kasta talaga ta senyor kat nga rodan. Alakit agsakana tayo Ay ginugasat nandi. Ay, itad at tiribbangan ti grupo. Ngam saan pa'y kumamot Unmut Ay ginugasat nanti matay. Awan ti mabalin nga ramiden ti ora asino. Di oray man no mano akararag mo. No dumtengan ti kedeng mo. Ay kat maabuluyan at talagan ano kasta ti mapasama. Anyaman day di nga istorya da katugang ako. Iridap ko man pailang. Ay, da kayo matgaya man dito chairman. Wen. Kunak no da kasarsari tayo itay. Agsasaw kayo matanasungadak. Ni man Arlene nakabarbaro a sekretary tayo. Dumaya mo dumaka. Time may la nagatindas.
Pimanaw mutlaang. Nay, apay ka na, chairman. Isublida ka no ni kakasimang iti ospital. Kunak no bayatan ako na ni Mang Simpaur. Wen, ngam kimaro ka no manen. Maulaw ka no ang makadulo ket aglursyaw. Aya, ay, saus. Amangan no ani mikmat. Madalamin dita na. Apay ngay akas jay. Di pa'y katkas la aginaw. Ay wen, kas di samot ti kadwan ng aginaw. Ang imposible mo't aginaw? Isong harod. Alakit. Ay, kasanaw? Ay, mapasubwak sa manan nga agin kakagawad ita dito'y barangay hall. No di umay tay officer of the day nga akin to kang ag-duty ita. Ano sama? Ha? Nayon, ti kinachiptanod mo, ti pasaray kadam di opisina ti barangay. Amo nga da masasao ti daddumakin ka. Ay ngim ho, bay-bay am dagijay. Naruamak matkit din Uray anyat ibagbaga dagiti kakadwa. Kumusta ni bakit mo, kakasimpor? At dapat na iya ospital, chairman. Anya ka nung amin ti sakit na ya. Saan dapat maibaga, chairman? Nagaduti laboratory tesnan. Anya ngay ka no dagijay? Madanagan nga ron, chairman. Amangan kadino adda na dagsen asakit nan Ngamyad adayo ti apo saan kumamot Ita kadila nga makarik na iti kasjay. Saan matkat day? Day din kasjay anarik na ket impan ko iti ospital. Ket kas ita. Nagado iti ti lab test na. Ket anyat sakit na iday. Amang ano kasmatla ti sakit na idi ti sakit na ita. Imposible kasjay matlaang, chairman. Sa bali lakit di ti sakit na ita. Apay? Ngamin. Aginaw gayam ide ni Simang. Iso asa bali lakit diti sakit na ita. Anya? Iti dayjay nga edad na. Amay san senior citizen. Aginaw kit din. Anya ka no? Na. Ay, jak mahabdan ti katawa kini nagsarsarita kami kan simpor. Mga nupod-numot nga aginaw. Sus katno, senyora ay Ngarod. Isa, nakakatawag, makawi ka pa Ay, nagado di katirumbang ko mga agsikog. Nikit din si mga senior citizen. Angem, baka pudno nga tayo nga aginaw ni Simang. Ay, jak ka mo ang malakit maamuan to. Nonya ti kunada ay ospital. Anya klase tirik na kitiya. Sapay agra-ira ita ti dingge. Nagado ti pasyente ka no di ospital ana dingge. Dingge nga. Adayumot day ta ay timbagada marikrik na ni Simang. Anya nga mo tayo? Unmot kit di mga no sa balimot asintomas ti dingge. Agabala. Uray tempanda na di ospital. Mamuano no niya talaga ti sakit na. Kaano lang nga adda natay akapadayo senior chairman. Ita addaman na ospitalan. Awen, ngaman yang road. Imbaglang da kami senior ti agsaksakit, kas kadamat matay. Sana da kayo ngagkabanwag, wino dagiti ubing dita. Uray asino, saan ko mang agsakit, chairman? Ay ngem no kasta. Da kami kumangarod senior ati rumbeng nga umun una. Ay, uwan matkit di
Gusto ka markide. Awan ko maatag saksakit. Nimsan na maliklikan, dagiti sa gubani ta dumteng. Wen, adalat ta dagiti saan amaliklikan, uray kasano ti panagan-annad. Kakangay daytan. Nunggayam, imawagan king kanirosa. Wen. Ay, amangan ka no santo la agawidan intun December. Ay, awan lata nga roda. Solo flight kalata duming. Ay! Ay, kasi kamat. Anya nga raw. Aganos lata datawa, tatang. Ay, chairman. Ay, piman kamat. Ada kamut gaya man kakasimpor. Nerwaryo iti ospital ni Simang. Wen, Chairman. Akit kumusta mo ito ni bakit mo? Anyak ano ti sakit na. Grabe ka day. Saan ka nga ta mamati iti imbaga ti doktor a resulta ti examen na. Apay, anyak ka na. Jakla kumapatyen. Angem uray dagiti doktor, dandani saan da apatyen nga iti dayja nga edad na ket kuah. Anya kuah. Aginaw ka nun si Mang. Aginaw. Uwan, kung nakad ang makigtot ka, Chairman. Gampod no ti imbagak. Aginaw ka no. Ay, nagputot ka, di kasla apo ko maun. Anyakit nga rodan. Ay, basta. Kasta ti resulta ti laboratory test ni Simang. Ay, gumatangak man pa iti inom nga itlog ken dua a sibuyas, Darlene. Ay, mabit lang, ama. Ay, mano amin? 50 pesos amin, ama. Ay, adto iti bayad ko. Mabit lang ta, isupot ko to'y ginatang nyo. Ato yan. Dahito'y matisupli yaw. Ay, sige, agyaman at basang. Awanan yaman na, ama. Nay, rambutan samat dayta. Nakaplastik ka bit-bit yaw. Ay, uwan. Paginawan man ni apong mo asimang. Ha? Anyati ko na yo, ama Simpor. Haginaw ni apong simang. Ala. Nagpag-aakit din. Ala. Ni apong simang a senior citizenan. Ano labsen te agsaukat. Dandan isaanan makapag na. Aginaw. Anya kumatdakis na. Ada akmat nga asawa na. Imbag kumaano balasa nga nagsikog ta iso. Madi. Katno, bakit mataniin na si Mang Ama? Anya nga rin kumatidakis na ita. Sus! Kaya't yung asawa na pong. Apay nga agdarik-dik kapay. Ay ituloy mo ti ibagam kumaa. Narigat o patsik daytan. Itikas gay nga edad na. Uray da kayo. Ay, imposible daytan. Di mo patsan? Ay na, uray nga tandag iti daduma apang ibagaan nyo iti dayta. Saan da mamate? Ay, awan mabalin ko. Basta aginaw ni apong mo asimang. Ala, nakaskas daw daytan. Ay, adalatakin ka, ano di ka mamate? Hey, basta masikog ni apong yo asimang, period. Si kamot gam tagbambantay dito istoryo, Darlene. Uwan, Charman. Nakatambay kamot dito ruar akaslad da urayam. Ha?
Urayam siguro ti agar-aram king kanya, wino boyfriend mo niya. Ay, awan boyfriend ko, chairman. Isturbula dayta. Awan plano ka makiasawa. Makadadahil iti biyag. Anya? Ay, di ka pa'y laki di mag-asawa. Sayang talapsat mo, Gim. Sa bagay, uray kayat ko. Awan maaramita, tawan mo't agaram kanya. Alangan mo't nga agkamatak dita. Anya? Agkamat. Saan mo't Saan ba't akasta? Di kaya't ko asawain? Ay, anyan. Ado dita, adapay ni Agoy. Imposible nga naggustukin ka. Saan ba't anas ka nga agkamat ka ako nam? Adapay ni Bilong. Ang mga no si kalaang mo't tinapili launay. Day takit ditipod no Narigat mo no gaputa kayat kundi makiasawa kat uray asino la ditan nga agaram ti aklunag. Siyempre, kita agmatay tay pumasa iti standard ko. Kuna akong kay. Saan pa'y atay tati panunutag ita? Adu pa iti kayat ko nga aramidan. Saan amala daw day ta panakiasawa? No kitaan ti rigat ti panagbiag itan, chairman. Chairman. Apa, yan nakarupakat kasimpar. Ay, kasla kala masusuranay. Dakkel aparikot, Chairman Gustay. Anyaya ti parikot mo. Takasla makasangit ka pa yan. Chairman, tasipod agdapuot ko. Saan ko anapadasan ti imuli itinyog. Maya, apay ngamin nga umuli ka itinyog. Kakaruyin anyog nga rod ti paginawan ni Simang. Yay! Anya? Kasano na ito yan, Chairman? Tulungan nagkadia. Tano awan kano ti mayawid ko akakaruyin anyog. Sa anak la kanon nga agaw-awid. Yay. Sa anak la kanon nga agpakpakita iti balay. Anya? Chairman! Tulungan nagkadia. Saka nagsahid, naglatarong pa, luko. Katanya ti may tulong ko king ka. Si kalakuman at imanguli itinyog, Chairman. Anya? Ay, lading itak. Ngam sana ka manguli tinyog. Ay, imbag pa ni suping ha. Tayong dakdakkel na kano tinagululi tinyog. Ngam, ningarod suping ti Pauliam. Ay, saan ba't na? Anya? Ngam, ada pamuspusan iti dayta. Ay, anya dayta, Chairman, anya dayta. Mapan kag patulong kini Dumeng. Sos, kasano nga rod dayta na masimpor? Makauli ka nga rod itinyog? Saan nga rod? Saan kumat akayat amaragrag ti inaawon ni Simang? Iso nga agsapsapulak iti manguli itinyog tayulyan nak angam awan masarakak. Anyan? Angam agsapulak lataa. Jak kayat nga agsakit tinakem ni Simang takapades ti inaw na ita. Iso nga ikarigatak ngatan nga ulyen dyan nalayog anyog no awan latat masarakak nga aguli. Ay, anyan aya. Mapilitan ngatan nga aguli iti nyog. Banag ajak na padasan iti unos ti panagbiag ko. Ay, kwa. Ti nasayata mangbirok tayo langan iti sa balay nga umulay. Matulungan nagkadidumeng. Ay, sumapol tayo At damad dagiti manguli iti nyog. Di uray manangdan kayo nunaskan. Ay, alaman nga rod. Tulungan nga agbirok iti manguli iti nyog. Awan, manangdan akon. Wain,
manangdan kayon. Masapol ang makaisang putak iti kakaruyin anyog apaginawan na si Mang. Ay amangan no maalisan no jak maisang peti kayat na. Ay, anyan ay. Ay, Ang talagan sa kano akasta dagiti aginaw. Ay, nagusting. Nagbiit ti solusyon da ita. Anya kuma. Di mapan gumatang di tsindaan. Ado tila ako akakaruyan ni Jay. Daytay kanungarod kapuros ti kayat na. Ay, amunan tupay ayano kapuros wano saan ti isang put ni Simpor. Di namot makita ti igagatang ni Simpor iti kakaruyan. Ay sus, madlaw ng tulat asa nakapuros. Di, pabunutan nanton jay nyog sakbay ayawid na. Bunutan yag laklakaw. San nanton na madlaw? May bagam ti kasta. Kapuros nga rod ti kayat na. Unay mo't lakit nga minanagarte ni si mga aginawan. Sa kasla sa anak amamatay. Kasla sa anak lakit nga rodin amamatay apod no amasikaog. Un may kaartyan daytan Parigatan na matlaon na yan ni kakasimpar. Anya nga rod ti mabalen no kastaman bilang. Ado ti masao tayo Tasa nadatay ti agsaadi ti biyang da. Unmat kit di Ang makado dakit timot sa bali agapuna. No apay akas jay ni simak. Dita nga rod. Agore ka. Adapay amok solusyon dita no kapuro sa talaga ti kayat ni simang. Anya pay. Mapanagsapol iti pandek anyog. Limot ada klase tinyog itan nga orela nakadisto iti dagadag iti bunga da. Itay dwarf coconut. Pang birbiro kan na nga iti kastamoy. Sa bagay Awan sapay mo tinagmula iti kasta anyog dito yung nagbugsutan. Awan pa yung mada nakita kidi na kasta anyog. Ijay mapita barangay. Maman aditoy. Iso amanguli latta ti sapulan Disimpor. Ket no awan latta ti masapulan na amanguli janyog. Ay ket isun ati manguli. Alan, rugyamon kakasimpor. Rakusimon dita pinoon tinyog. Saka kumalayat. Uray tadamet na tapyasan na pagpangalam. Ay susapo. Ang mga dumatindag ni kakasimpor gustaig. San mo't nga ta pampanunutin na jay inawon ni Simang aputot na. Ay, putot na dayan ko naman. No ngay maalisan ni Simang, no din na may sangputan iti kakaruyin anyog. Ay, unay mo't lakit din ni Simang. Naarten sa launay mo. Nanyakit diya. Kasla iruruman na ba't launay nila kayo na. Ay. Amasimpaw! Amasimpaw! Adami-dumay. Saan yun apiliton ti umulit di tanyog? Nay. Apay nga tan. Apay dumay. Apay alapdam ni kakasimpor nga umuli di tanyog da. Umay dito yan ni Ina Simang. Iso ti mangipalawag iti amin. Ay amasimpor! Diyo pilitan ti umuli ditan. Nay. Kaslawan manggag na. Umuli mo latan. Alakdan nga umuli. So, Para kan si Mangko, kan itiin inawon na aputot ko na ito. Ay, kayat kita kung tipon tinyog. Ay, sus. Da. Ne. kumalkalay atan ni Amasimpaw. Ni kakasimpor. Nalingmod gay makumalayat. Ay, Simpor! Simang. Dan ni Simang. Dan ni Simang. Umulog ka ditan, Simpor! Saan na po ito nga ginawa? Kanya ka daw. Sinubog ka lang, no ay ayat nakmatla. Natinag ni Amasimpor.
Natinagan, nataysan. Ay. Sos. Anya jay natagtagainap kon. Aginaw ka no, ngampi kay.